pasu-pasu mesirai baskelah Tuhan dibata Hosana. O Bapangku di batangku, Engkai tadingkeun duaku. Kerina singida aku megombang, arcidur dengan ngupir ia. Nina, Tuhan ka penala mendung kai makalaya reengkelini. Adi ngenate Tuhan bandu, engkai makalaya renampati. O Bapangku di batangku, Engkai tadingkeun duaku. Gerombolan kalak jahat ngepung aku, bagi rarasen biang ideherina aku. Itebakna tan kurasna hengku, tulan-tulanku engkau teridah kerina. O Bapangku di batangku, Engkai tadingkeun duaku. Ibagi-bagina pakinku, jenari itikam tandukeun na baju lantangku. Tapi ola minkam dau o Tuhan, minter minkam renampati aku. O Bapangku di batangku, Engkai tadingkeun duaku. Kaisi iba handuku momokeun man bangsaku, ibas perpulunganku puji gelarndo. Pujilah ia o kam suruh-suruhan Tuhan, o kam kesusuran jaku, muliakanlah ia. O Bapangku di batangku, Engkai tadingkeun duaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Meteruk ukurna jana kemalangan ia mandi bata, sematei kayu persilang. Arkiteken siei pahaga di bata kelia, ibereken di bataman bana kuasa si meganjangna. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia.
tuhu kap ia anak di bata. Enda masini peseh man kita bapa nandai turang rasenina ibas wari minggu palma enda. Ibas kita peringati kini seran Tuhan ta Yesus Kristus. Lit nina cakap-cakap kala bagenda. Adilit 1000 kala si rate tedeh nang dangi kam, aku sada ije. Adilit 100 kala sing kelengi kam, pasti aku sada ije. Adilit 10 kala si tuhu-tuhu mediate nang dangi kam, teglah kam, aku je sada. Tapi adi sada kala ngenca singgit matei dengan keke mulihi nang dangi kam, labo aku je, ije Yesus Kristus ngenca. Ia ngencanggit si matei janah keke guna kam. Bapa nandai turang rasenina kekelengan. Turi-turin kini seran Tuhan ta Yesus Kristus ibas Injil Matius dama encidahkan tampuk uga ia kosongkan dirina seh tuhu-tuhu lanelit kaipe ibas ia dama pengosongan diri si tuhu-tuhu buages ke janah sitah maka Yesus sendiri jina ngatakan ja maka ia kai pelabo ilaku kena sirehna ibas dirina jinenari tapi sini laku kena ainda krina ai mekap sini perintahkan Bapa nina Yesus bagenda panganku ai mekap ngelakaukan peratein Bapangku turi-turin kini seran ainda ai mekap perdalanan guna nangkeng seh ku tampuk ketaatan Yesus mekap kematenna i kayu silam kepatuhan si serta enda ertina ia lana tuhu-tuhu geluh guna ia jine si tikkel pelang tapi guna dibata saja ngenca maka pingko-pingko Yesus lebu-lebu Yesus jine Eloi, Eloi, lama sabaktani. O di batangku, engkai maka tading kenduaku nina, dan cidahkan paksa tampuk kepatuhan Yesus. Igejapkan Yesus maka nggo tuhu-tuhu kosong ia tuhu-tuhu tempat-tempat itadingkan di bata. Tapi tupung tempat-tempat igejapkan Yesus itadingkan di bata ia. Ije si tuhu-tuhuna ego Yesus sada pelani le sitik bahas lali ego ije. Di bata Bapa ngenca sindemi Yesus Kristus. Bapa ngenca tuhu-tuhu sinumpaki ia dengan pegeluhkan ia di bata Bapa serta ngeluh ibas Yesus maka ida atas kayu silang ndapi nggo menda teridah tergejap kekeken nggo turah ije janah perban ibas penumpakan di bata nda sidem nda kap janah dem nda maka ije ma idah tentera ndapi simbunuh Yesus maka nina saksi ia maka tuhu-tuhu ke Yesus enda anak dibatan makin enda tampuk si perpudi si ate Yesus idat kena ibas krina geluhna bagai ibas krina pendahinna idoni enda rulih-ulih nina Yesus erbelas adi engkau pagi ipeganjang kena anak manusia enda ije maka terkena aku ma iya ni aku ma iya enda baliras belas-belas di bata ibas padan sindekah ego mi aku kap aku
Jana enda mertina gelah na kena te maka aku kap aku enda ibas aku di bata ringan. Senina ras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Gedang-gedang geluh Yesus idoni eda laar ngadi-ngadi Yesus lalap ngeda rejengili ras penguasa doni eda bagai peras pemimpin-pemimpin kalak Yahudi. Janah lalap ngeda terancam geluhna labu terancam ngenca piahdungna kedungenna memang kernep ngeda Yesus i tengkap i bunuh salu i persilangkan. Tapi bagi kia lalap ngeda Yesus enda tetap setia ibas dalinna. Lalap nyer dalin ibas garis kepentaran di bata ngasa ku tampukna. Enda me kini belinen kalak sini suruh di bata sini rayakan kita ibas pasca enda. Janah kerinana enda pendahin di bata bapa ibas diri Yesus jine. Jadi situ huna mate Yesus i persilangkan Yesus enda labur tinda menang si jahat lang. Labu kape enda jadi sada kemenangan simbelin pemimpin Yahudi bagai pekrina penguasa doni enda. Yesus ngeluh dengan krina kegeluhan na enan cidahkan kepatuhan man di bata bapa ngasa ia mate kai pelalit kurang na gelah na kai man kaye guna Yesus kini lang gelah na krina dosa ia lemi tupung ipasu-pasu Yesus piala nina rebelas enda me darahku darah padan simbaru sini kusaikan man bandu guna pengalaman dosa enterem jelma. Kematian Yesus enda mekap kini sertaan perbahanan kekelengan di bata. Megati kelkala langang kai sebagai rupana tempat-tempat bali rasturi turin sisada enda. Lit skala perbulangan bagai nina dahina sada psikiater. Oh dokter, meji ilai merupakan ndeharan, tapi dekel mau ngutukel rehna psikiater enda. Tapi adi asa ngasup ku pegermetken sanina dua anak kene stuna memang enda kene dua anak jodoh si sembaba. Gua kama kaban si bagai dokter nina perbulangan enda. Bagai indah nina psikiater enda. Tak nukin engkai maka merupa meji lekel dekarandu. Gelah nanggit kaman bana nina. Janah tah nukin engkai maka diberundu sekelbebena mautuna. Gelah nanggit iya man bandu. Indam jodoh sembaba. Nandai bapa turang rasenina kekelengan maka erbena ibas wari minggu si sendah enda si benai menda minggu si badia segedang minggu enda erdalin kita radukan ras Yesus ibas dalin silangna guna ngalo-ngalo gelah seh kita dengan sekejapkan kekekein si tampuk na mekap ibas wari pasca. Maka liturgi bas wari minggu enda sininggon si benakan kita alu perarakan prosesi janah si baba ndai bulung-bulung palma enda tanda kemenangan ningetken kita karena kemenangan Tuhan Yesus mengketi kota Jerusalem. Maka mari dage si pakaikan paksa si badia enda guna rah tutus na ataita megikan kata di bata dengan dalin kensa patuh kita pasti kita menang ibas kepatuhan
mandibata. Pace bene. Ibata masu-masu kam krina, Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin.